reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wakadasoka bakunzi ba TV Dunia Nikote. Turagarutse rero mu cyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Navuga yuko ibintu byongeye kuzamba, navuga yuko ibintu byongeye gukomera cyane ntarabanza no gusuza abakunzi bacu bo kuri TV Dunia Nikote. Intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahinduye isura. Aka kanya turi kuvugana yimukiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. M23 yongeye kugaragaza yuko uburakari ndetse kandi n'amagambo yagiye atangazwa n'abavugizi bakuru b'umutwe wa M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo yuko noneho batangiye kubishyira mu bikorwa. Ikibuga cy'indege Michael Ndada International Bujumbura kirashweho n'umutwe wa M23. Twihuse cyane rero ngewe ntago natangira iyi nkuru cyangwa ntago nakwinjira mu mfunyapfunyi ntabanje gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda. Unkurikira uri mu majyepfo, unkurikira uri mu majyaruguru, unkurikira uri iburengerazuba, unkurikira uri iburasirazuba, unkurikira uri mu mujyi wa Kigali. Kude chapeau, Imana ikomeze ibane nawe kandi mu byo ukora byose. Wowe umeze neza komeza umererwe neza, ndetse kandi nawe utameze neza Imana ibereyeho kubana nawe, kandi wibuka neza yuko byose biri mu mugambi wayo. Ndagusuza wowe unkurikira uri Bujumbura di, nubwo harashwe bombe ariko di ndagusuza kuko ngira abakunzi ndetse kandi n'inshuti zinkurikira ziri mu gihugu cy'u Burundi. Unkurikira uri Cankuzo, unkurikira uri Ruyigi, unkurikira uri Makamba, unkurikira uri Rumonge, unkurikira uri mu gihugu cya Uganda, Kampala, Kenya, Nairobi, mu bice byinshi bitandukanye, Tanzania ndabizi muri yo. Nongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi mbifurije kumererwa neza Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice birimo umutekano n'ibitarimo umutekano. Mbifurije kumererwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikirana bari hanze igihugu cy'u Rwanda, unkurikirana Pruta hanze Afrika y'Iburasirazuba, unkurikirana uri South Africa, Malawi, Mozambique, inshuti z'akadasohoka nyinshi ziriyo, munkurikirana muri hanze ya Afrika di muri Leta Zunze za Amerika. Mfite abantu benshi nabashuje cyane rwose. Kude chapeau, mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ku mugane Burayi, mu Bwongereza, mu Faransa bariyo, munkurikira muri mu Bubiligi. Ndabizi ko benshi muri mwebwe aya makuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Mukunda rwose yuko mba updatinga buri munota ndetse kandi na buri segonda. Ni mu gihe kandi ku mugabane wa Aziya ndasuza abari mu Bushinwa, Katari, Omani, nk'abareco nk'ababyemveni. Nongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa imiripuko, tugarukanye icyitwa update. Nimwumva ibyo bintu biturika nimugire ngo ndi hafi y'Ubujumbura di. Nyamuneka ibintu rero bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Nk'ubu umutwe wa M23 agasozi kitwa Ruvungi, imisozi yitwa Ruburure, imisozi yitwa za Kabumenge, imisozi yitwa za Rusozi, imisozi yegereye hitwa za Sanje na Remera, M23 yamaze kuyibikaho nyuma y'imirwano ikomeye cyane ndetse kandi nyuma y'ibitero bikomeye by'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Navuga yuko abarundi bikoze mu nda. Ku munsi w'ejo nari ndimo ndabapdatinga mbabwira umubare w'aba officers baguye ku mirongo imbere ku rugamba b'igisirikare cy'u Burundi, harimo ba Lieutenant Colonel, ba Minani n'abandi batandukanye. Ngenda mbadondosha mbabwira uko situation ihagaze. Ubu rero turi kuvugana ntago nje kuvuga ibice bya deployinzwemo, ntago nje kuvuga ibice byafashwe na M23, wenda nabyo turabyinjiramo ingingo ku yindi, ariko nzanye icyitwa operation yakozwe n'umutwe wa M23, operation ikozwe n'umutwe wa M23 yo kurasa ku kibuga cy'indege cya Michael Ndada International Bujumbura. Bibaye nyuma yuko M23 umuvugizi mukuru wa M23 Lawrence Kanyuka akaba vice coordinateur wa Alliance Fleuve Congo yatangaje yuko ibyo igisirikare cy'u Burundi kiri gukora ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'aba FDLR bafatanyije na FRDC,
ibi bisa naho ari jenoside bari gukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Kanyuka rero yagiye abitangaza, ndetse kandi n'abitwa Bambonima, Colonel Nanga yagiye abitangaza, ndetse kandi mwenyewe Sultani Makenga yagiye abitangaza avuga ati twebwe tuzihorera, kandi nitwihorera tuzihorera mu buryo bwa kinyamwuga, kandi nitwihorera igisirikare cy'u Burundi tuzagikubita ababaza, tuzagaba ibitero duturutse aho ibitero bituruka. Nyamuneka ni operasiyo simusiga, ni operasiyo karundura ikozwe n'umutwe wa M23 guhera ku munsi wa tariki zigera kuri 5, ngira ngo mwarabibonye yuko umutwe wa M23 watangiye utera amabombe mu bice bya Razaci bitoke hafi y'ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi. Hariya binavuga yuko harimo aba FDLR barenga 6100. Nyamuneka kuri uno munsi rero noneho byeruye ikibuga cy'indege cya Michael Ndada International gihagurikizwaho indege za Sukhoi 25, drone ziri mu bwoko bwa Kamikaze CH+ ndetse kandi n'izindi zitandukanye. Nyamuneka aka kanya turi kuvugana M23 imaze kurasa ku kibuga cy'indege cya Michael Ndada International. Nyamuneka iyi ni operasiyo ikozwe nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyari cyamaze gutegura ndetse gifatanyije na FARDC yuko bagiye kohereza indege za Sukhoi zigera kuri 6 zikajya gusheringa mu bice bya hariya hafi na za Kamanyora n'imisozi yegere hariya neza cyane na za Mumusho, by'umwihariko Bukavu yose, ndetse kandi bagasheringana ubugome bukomeye cyane, bagasheringa mu bice byegere hariya za Minembwe, mu misozi yegere za Mwenga, mu birembo bya Mwenga za Kasoki haherutswe gukubitirwa abarundi benshi. Nyamuneka imirambo y'abasirikare b'abarundi bakayisiga ku misozi igashingurwa n'abaturage kugira ngo itanukira ku misozi. Nyamuneka mbabwira ni ngiye ibintu mba mvuga nzajya nshyiramo ukuri kwinshi kandi gushingiye ku kuri. Njye mbabwira ni aya makuru nta handi wayasanga. Ibi kandi byatangiye nyuma yuko uruhande rwa leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye batangiye bakora ibikorwa byo kugira gutya bafunga bamwe mu bantu bashinze gukorana M23. Byongera gutangira bashinza bamwe mu bayobozi babarizwa mu cyitwa ishyaka rya CNDD-FDD gukorana n'umutwe wa M23 cyangwa Red Tabara. Byongera gutangira bikomera kandi bihindura isura, aho igihugu cy'u Burundi bamwe mu basirikare ndetse kandi n'icyitwa imbonerakure zikora nk'aba FDLR bavuye mu Rwanda muri 1994 bagahungira mu bihugu bitandukanye byo ku isi, cyane ku butaka bwa Kongo bacumbikiye benshi. Aka kanya benshi muri bo bakaba bakomeje kugenda babagabaniriza mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe ikomeje kugenda ikora ubushakashatsi ku mibare y'aba FDLR bacumbikiwe n'igihugu cya Kongo. Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na Perezida Evariste Ndayishimiye nkunda kwita ngo n'abagabo b'imanga bagafata umwanzuro yuko bamwe mu ba FDLR babasenyera muri FDNB, abandi mu bafite imyaka igera kuri 30 cyangwa se iri hasi yayo bakabambura amazina, abitwaga Babizimana bakabita Bakolomboka n'andi mazina atandukanye y'amakongore. Nyamuneka ni operasiyo rero simusiga, ni operasiyo ngarukanye mfite icyitwa imbaduko idasanzwe. Ni operasiyo bivuga yuko M23 iteye icyitwa bombe zigera kuri 3 zigata zigwa ku kibuga cy'indege Michael Ndada International, zigahita zishegesha ndetse kandi zibabaza bikomeye uruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi zikababaza bikomeye cyane icyitwa igisirikare cya FDNP. Nyamuneka nshuti muvandimwe ndakubwira yuko ibyo M23 ikoze. Abarundi bajyaga bakunda kuvuga ngo amakuru yanjye rimwe na rimwe hari igihe aba arimo ubuhanga, ngariko nkashyiramo ikintu cyitwa fanatism. Narababwiye nti ntago ari fanatism, narababwiye ni mu gihe M23 yafashe iriya misozi ya za Ruvungi, igihe M23 yafashe iriya misozi yegereye za Kisozi, igafatira misozi yegereye hano za Rungutu. Urabibona yuko Rungutu ni milimetero bigera kuri 50 ugana Pruta winjira ndani ya ndani muri Uvira. Rungutu na gace kegereye neza cyane Pruta umujyi wa Bujumbura, na gace kitegeye ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Rungutu na gace kitegeye ikibuga cy'indege cya Michael Ndada International. Biroroshye cyane, ni nko kuba navuga ngo mfashe ibuye ndijugunye hano imbere yanjye, kuba navuga ngo M23 yateye ikompara rigwa Bujumbura. Ubu rero ndavuga nti noneho umutwe wa 23 ucima. Benshi baravugaga bati noneho reka twitege ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora, cyangwa se twitegurire resultat zigiye guturuka nyuma y'iyo operasiyo ikozwe n'umutwe wa M23. Mwumvishe yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yivugiye ubwe ngo mu gihe M23 yarashe iturutse Uvira ngo nawe azarasa
aturutse mu Kirundo ngarase muri Kigali. Ubwo rero nicyo kintu twiteguye nyamuneka, noneho cyo Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora nyuma y'amasezerano rwose aherekeje inshuti y'amagara y'akadasohoka Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Nyuma yo kumuherekeza rwose agiye gusinya amasezerano rwose, mwabibonye yuko Tshisekedi Tshilombo amasezerano yasinye atanaseka rwose, page akanga no kuzirambura. Ibyo ni ibintu ngira ngo mwiboneye, abantu mukoresha amarezo sosiyo mugenda mubona byinshi cyane muri rezita zatutse muri amasezerano. Ibyo kandi ngira ngo mwibuka ijambo rikomeye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yavugiye hari ahantu avuga ati isinywa ry'amasezerano ni rimwe ndetse kandi no kurikira mu bikorwa ni irindi. Bivuze yuko mu mutima we hari ikintu cyihishemo, nk'umuntu ucumbikiye aba FDLR barenga ibihumbi hafi birenga 7500, nk'umuntu ushyigikira icyitwa Tshisekedi Tshilombo mu bufatanye bukomeye bw'intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka nshuti muvandimwe, izi page rero zikubiyemo byinshi. Izi page nzanye aka kanya ntabwo ngende bujya kure, ntabwo ndi bujye mu baturage b'abanyamurenge bari kwicirwa hariya za Kibuye Bujumbura, sindi bujye ku baturage bari kwicirwa hariya za Ruyigi, sindi bujye ku baturage bari kwicirwa za Cankuzo bitwa ngo n'abanyamurenge abangaba bashinza ngo bari kwifatanya na M23 ngo ninase za M23, ahubwo ngarukanye cyitwa Operation Simusiga, operation ikozwe n'umutwe M23, operation iciye impaka, operation ititije icyitwa umubirigi abonye operation ibereye muri biriya bice bya hariya Bujumbura, abonye amakompora agera kuri 3 aturutse hariya mu misozi yegereye hariya za Ruvungi. Aravuga ati aba bantu ndi kurwana nabo ubanza ari amadayimoni, abantu ndi kurwana nabo ubanza atari abantu. M23 yongeye kumpera isomo umubirigi, M23 yongeye kumpera isomo icyitwa umusirikare w'umucancuro ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Icyitwa umucancuro ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo, babandi bitwa ngo na Blackwater Tshisekedi Tshilombo yakodesheje, aka kanya atangiye kuvuga ngo batanze amakuru yo kwinjira muri systeme ziri gukoreshwa ku ndege ziri koherezwa mu misozi ya muri Sud Kivu, nyuma yuko ku munsi w'ejo indege imwe y'abacancuro yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Makondoda International irimo abacancuro b'abazungu b'ababirigi bagera kuri 4, igahitirwa mu kiyaga cya Tanganyika. Bikavuga yuko rero ishobora kuba yayobejwe n'umutwe M23, nyuma yuko M23 kandi yongeye guhanura indege iri mu bwoko bwa drone, zino drone z'ubutasi iri mu bwoko bwa TBA2. Iyi ngiyi yahanuwe n'umutwe M23 mu kibaya cya hano cya Ruzizi. Nyamuneka ibi rero ni ibintu ubona yuko bikomeje kugenda bikomera cyane kandi bikomeje no kugenda bihindura isura. Icyitwa intambara yahinduye isura, intambara yimukiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Niba M23 igiye gufata igihugu cy'u Burundi kacyomeka kuri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nibyo bintu twiteze. Nagiye mbona ibinyamakuru byinshi biri kwandika mu gihugu cy'u Burundi, nagiye mbona benshi bari kwandika cyane bandika kuri zino operation zigukorwa n'umutwe M23, abavuga ibyiza abavuga ibibi, ariko ngiye navuga nti kudesha puntara zasarambwe mukomerezaho kandi mukomeze no muri presidence mugende mu ngumbitire uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye wishoye mu ntambara adashoboye. Nyamuneka wishoye mu ntambara adashoboye, washutswe n'umugabo witwa Perezida Tshisekedi Tshilombo. Aka kanya uwitwa Tshisekedi Tshilombo akaba yabuze ayacira ndetse kandi yabuze n'ayamira. Ni operation Simusiga, ni operation Karundura, yiswe ngo ni operation ngo ni umujinya w'intare umujinya w'intare. Nyamuneka ubwo intare iyo yagize umujinya ikikora namwe murakizi. Byose rero ni bikomeje kugenda bigaragaza umutwe M23. Navuga yuko M23 iciye impaka. Ubu operation yari yateguwe yo kohereza indege za Sukhoi 25 zigera kuri 6 zo kujya kurasa abanyamurenge mu misozi y'Iminembwe za Biendo za Milanga, mu misozi itandukanye yegera hariya za Kingwengwe, mu misozi itandukanye yegera hariya za Karemberembe hariya za Fizi. Navuga yuko iyi operation ipfubijwe n'umutwe M23. Navuga yuko kandi M23 yongeye gukangura no kubabaza bikomeye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC. Nyamuneka ni operation Simusiga, nongere mbisubiremo, ntago ari ibyishimo kuko intambara irasenya niyubaka, ariko ngenge mvuga nti niba koko twaragiye tuvuga byinshi cyane tuvuga ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, nagiye nitereka hano kuri kamera hano kuri TV Duniani Kote mbabwira nti ibintu mukomeje kugenda mubonera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, iby'igisirikare cy'u Burundi kiri gukora. Igisirikare cy'u Burundi kizaza kiyongera ku mubare w'abasirikare basebeye ku rugamba hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bazaza biyongera kuri Malawi, biyongera kuri South Africa, biyongera ku Tanzania, ariko abarundi bo gusaba ko ahubwo bizabatera n'ikibazo gikomeye cyane. Ni operation ikozwe rero n'intare zasarambwe tayari Makondoda International, ikibuga cy'indege cya Bujumbura M23 ikirasheho. Twiteguye rero kubona noneho ikigiye
gukurikiraho nyuma y'uko M23 irashe ku kibuga cy'indege cya Michael Ndada International. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye arahita arasa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko yavuze yuko ngo M23 nirasa Bujumbura nawe azarasa aturutse Kirundo arase mu gihugu cy'u Rwanda? Nicyo twiteguye kubona, ariko navuga yuko rwose iyi misiyo yamaze kumupfubana. Niba agerageza kurasa amakompora yo kurasa mu bice byaraza Kamanyura aho M23 iherereye, M23 ikaba ifite ikoranabuhanga risama ibisasu biraswa hariya za Kamanyura no mu bindi bice bitandukanye, twiteguye kubona resultat zigiye guturuka muri no operation ikozwe n'umutwa M23. Nibyo kandi nanone biravuga yuko nyuma yuko M23 ikoze no operation, abasirikare b'abarundi bari bateguye bagiye kudeployinga mu misozi ya hariya za Uvira, cyane cyane muri ya misozi ya za Kirungu, Kitara, imisozi ya za Kavimbira, Kaweze, Kiriba. Musanzwe mubona yuko hadeployingwa abarundi benshi, aba FDLR benshi. Aka kanya imodoka nyinshi cyane. Umuntu uri muri groupe yanjye n'utarimo yandika nimero 0788 58 70 237, ndakohereza amafoto n'amavideo y'ibimodoka by'abarundi biri guhunga hitwa za Runingo na hitwa za Kiriba na za Kawezi, bigenda byerekeza hitwa za Bujumbura hari kuraswa. Nyamuneka ubu ngubu noneho Evariste Ndayishimiye wa muvuno wo kurinda igihugu cy'u Burundi nk'uko yabivugaga, kohereza abasirikare za Uvira, yawuhinduye noneho yatangije umuvuno wo kugira gute, yatangije umuvuno wo kohereza noneho wo kuba abasirikare yari yahohereje mu misozi ya za Uvira, muri ya misozi ya za Barakara, za Fizi, mu misozi ya za Karemberembe. Atangiye kubabwira bati nimuze murinde Bujumbura, nimuze murinde Bujumbura. Ibya Kongo na Kisekedi byaramunaniye, turebe yuko noneho twarinda igihugu cyacu. Niba amasezerano nagiye mvuga yasinywe hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FDNB agiye guhagarara, Kisekedi Shirombo na Evariste Ndayishimiye niyo bagiye kwemeza yuko aba FDLR agiye kuba musubiza, imiryango mpuzamahanga igakora imibare y'abo ba FDLR bafite kugira ngo barebe ikigiye gukorwa, kuko mu masezerano yasinywe harimo no gusenya imitwe yitwaje intwaro. Byose rero tubiteze amaso, ariko mbabwira nti ibintu byakomeye ndetse kandi ibintu byazambye. Michael Ndada International Airport Bujumbura irashweho amakompora menshi cyane. N'ubu turi kuvugana icyitwa bombardoma, n'ubu turi kuvugana icyitwa umuriro uri kwaka, n'ubu turi kuvugana amakuru magazeho 100%. Nagiye mbabwira ninjye ntabwo nzababwira amakuru nafite ibimenyetso, nubwo abarundi benshi bakunda kumbwira ati ariko jye ugerageza ujyane gake, ibigenda byihuta ngenda cyane, ibigenda gake nkagenda gake. Ibi tuba turi kuvuga ni ukuri gushingiye ku kuri, kandi ni operation Karabutaka, ni operation Simusiga ikozwe n'umutwama 23. Kubanga bw'ibyo mutubwira aho iminota igeze kugira ngo tumenye uko tubiminimiza. Nyamuneka amakuru abari menshi nta wayarangiza. Muri rusange tuba tugomba kuvuga iby'ukuri kandi ukuri gushingiye ku kuri cyane. Rero ndagira ngo tugaruke mu misozi Minembwe hariya za Mwenga, hari udusozi twafashe. Ndetse kandi biravuga yuko agasozi kitwa Kashuruki kafashwe, biravuga yuko no musozi wegera hitwa za muri Buyi hafashwe n'umutwe wa 23. biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko muri Kivu y'Amajyaruguru ari imisozi myinshi yafashwe, cyane mu misozi yegereye za Kisi, muri Warikare hafashwe kandi imisozi itandukanye muri teritwari ya Rubero, imisozi yegereye hariya za Katero, aha hafashwe n'umutwe wa 23. Ibi ni byongeye gukorwa n'icyama cy'Intare za Sarambwe mu rwego rwo kurengera abaturage ndetse kandi no guhanira agaciro n'ubuzima buzira akarengane. Nagiye mbabwira ni umuntu urwanira ukuri ntabwo uzigera umutsinda. Nagiye mbivuga mbitsindagira mvuga ni njyewe nzajya mbivuga uko mbyumva kandi mbivuge mu buryo bwa kinyamwuga, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi muri rusange. Nyamuneka ibintu ntabwo biba byoroshye, ibintu biba bikomeje kugenda bizambazamaritse kandi ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Nanone kandi agace ka Ruvungi, imisozi nka za Katogota, imisozi nka za Rusozi, imisozi nka za Kabumenge, imisozi nka za Rungutu iri yegereye neza mu birometero 55 uva Bukavu yerekeza Uvira, yamaze kwibikaho n'umutwe w'Intare za Sarambwe. Murakoze cyane inshuti z'akadasohoka, murakoze cyane inshuti z'akadasohoka, muryango mugari, Imana ikomeze ibane namwe. TV Duniani Kote nakagaruka kandi nongeye kubifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigumane namwe. Murakoze cyane.